Balandzeli bavunyelwa ukuthi babukele umdlalo Bafana Bafana ne-Ethiopia enkundleni etemidlalo kokuqala lenyanga lephelile. Ngemuva kweminyaka bagcina kuya enkundleni. Kutawuthengiswa amathikithi la 1,500 njengoba atawubita elikhulu lemarandi ngalinye. Kanti ke atawutfolakala online ngalesihlanu. Donke tincwadzi tekungena titawuhlolwa egedini. And it is in discussions going forward because we need to cater for the spectator that has no access to that platform. Lona kutawube kungumdlalo wekugcina Bafana Bafana idlala ekhaya kulomnyaka. Umtimba lo yangemele libhola letinyawo iSAFA ithina lithemba likuthi uhulumende utawucekisa umthetho lotovumela abalandzeli babuyele etinkundleni. We just need to get the green light also from the Department of Health to say we feel confident that we can actually host more. And I can tell you now, there's going to be more numbers. It's going to be a phased-in approach. It will be a certain percentage. Lo mdlalo utawuqala ngensimbi yemfica ebusuku kude kuniketwe abalandzeli isikhathi lesanele ukuthi babuyele emakhaya kungakashayi isikhathi sekuvala kuyaluka kwebantfu. Kepha iSAFA ithi isakhulumisana neFIFA ukuthi lo mdlalo udlale kusanesikhathi.